aiza efa kopinareo moa zany anniversaire ko andro fa zao terme mode organiser anniversaire surprise zany de za rehefa tonga de le mode mitsitsitra be le mode toratorana be ohatrany tsy fantako reny le izy de zao ny olona ampidiriny ty ao olona mazaka cadeau le lafo luxe reny ohatra iPhone 12 tomobile ny antaraisinanao M2 zao afaka ampidiriny ty ao fa le vatata reny reny tsy mila reny fa volany reny mbola bloqué de zao tsy mila reny olona manome cadeau anao hoe cadre photo hoe fourchette sotro hoe t-shirt tsy mila reny fa olona mba mazaka cadeau lafo ny ampidiriny ty ao de misy motif impérieux koa le izy manana motif impérieux ihany ny tafiditra anaty frontière motif impérieux ohatra hoe adino ny nanasa vilia de mila mody any Madagasikara izy manasa vilia mila atao vaccine ny sakany de mila mody izy zay afaka menty motif impérieux zay olona afaka velany ty miditra koa ohatra hoe nanalamba teo atokotany izy de avy ny orana de mila ampidi damba izy reny afaka ampidiriny ty ao fa raha ohatra izy ka hoe olona hoe mila mody satria hoe marary ny zanany reny tsy ampidiriny ty ao raha ohatra mila mody satria vady aman-janany mbola taraiky any tsy ampidiriny ty ao reny alors reny ho faty any fianakaviany fa le olona ohatra mandeha voyage reny zany reny afaka ampidiriny ty ao raha ohatra hoe artiste anao spectacle koa afaka ampidiriny ty ao anaty motif impérieux ary ao anatin'io fety io de tsisy hoe covid sy restriction fa mila 1500 personnes miditra raha tsy zany toriko daholo ny vatany zao tontolo zao ohatra ka hoe tsy ampidiriny ty ao zay mila 1500 personnes vita kosa nefa io anniversaire ko de miverina amin'loany ny restriction rehetrarehetra mazava ho azy fa ny olona mpisilelaka amiko ny ampidiriny ty ao fa zay tsy mpisilelaka amiko de afaka homeny mandat d'arrêt international ny ambony zany mifitsaka any amin'izay misy azy any de ritany ty rehefa le mody torany iny de tandreo hoe kokany ampisotrona anao fa za mila CV organique sa ny ilaiko eo ty tonga de manao placement produit hoe tsy mila vaccine zany tsika fa tsika na tsy mila vaccine ary afaka mivezivezy Madagasikara France fa ny atsika CV organique sa ihany zay iny atsika mety amintsika tsika tsy mila vaccine zany ary ny farany efa tsy kely indrindra raha misy toaka ao de tsisy akaka sary satria zao le misy an'le telo vavy hitan'ity le any reny de reny zao tratra sary fa tsika mianakavy efa samy misotro daholo tsika zao tsy tratra sary tsika mbola afaka mitsaratsara an'ireny olo reny tsika fa zanatsika na raha tsy taiza be ary tsy manina fa ny zanakiny hafa aloha zany tsaratsara tsika satria zareo tratra tsika anaty sary zay merci anao tsy napoziko mihitsy ameseva okena aloha ameseva okena tsy napoziko mihitsy zao